Di Phualong Dr. Virendra Kumar, Union Minister of Social Justice ng Kahumri. West Karbi Anglong DC Conference Hall along Somthoma Baha Mekang ni. Niso Auto Agency hin pen Maruti Suzuki showroom kimi Kangpupon. KarbiAnglongLIVE ke lang do anara phans tame ni hin pen kardom pajiriglo. Nili birta than bang phi sami beauty bepi pine birtang ton pen arjponi thang. Di Phualong ni Thoma Pharman Dr. Virendra Kumar, Union Minister of Social Justice ng Kahumri. Phaikuni ni Phaikre Trogani, Karbi Anglong MP, Di Phu Rongsupi Arboretum Kam Craft Center along, Karbi Anglong Thomas Council along ki do anasai kam Saipu Saipia tumpen chingki chethana mai paduk pondo. Karbi Anglong Thomas Council along ki do department ki do anasai phu Saipia tumaphan pangrum si Ningkan Arjon ki claim ki dam lapen ki claim ang thek hai apu tha kachini Japan Union Minister Virendra Kumar pen chingki chethan pondong. Bangso chingki chethana mailong Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang MP Amar Singh Tiso Di Phu LA MLA Bidya Singh Ingleng Hauraghat LA MLA Dor Singh Ronghang Karbi Anglong Thomas Council EM MEC lapen Pinang an Karbi Anglong Thomas Council Department Asai Phu Sai Phiatum Chitongdun Ni Thoma Baha ng Kahumri ke wanghut Karbi Anglong Day ke talon along tame Chitongdun जी डॉक्टर तुलीराम रोंगहांग जी के साथ में और हमारे काउंसिल के सभी माननीय सदस्यगणों के साथ में, साथ ही जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो विभिन्न लाभ मूलक योजनाएं चल रही हैं उन सभी योजनाओं की समीक्षा की गई और उनको समय सीमा में पूरा करने का जानकारी भी ली गई। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, इरिगेशन की योजना हो, शिक्षा की सभी योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा हुई और उनका लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाने के बारे में भी संकल्प लिया गया। कोई भी पात्र व्यक्ति छूटने ना पाए, चाहे वो गांव का रहने वाला हो या शहरी क्षेत्र का रहने वाला हो। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2014 के बाद इस योजना को लगातार मंत्रियों को देश के विभिन्न क्षेत्रों में भेज करके और नॉर्थ ईस्ट के तो सभी राज्यों में हर महीने 1.5 महीने में हर मंत्री को जो है ना एक बार जाना ही पड़ता है। जाकर के उस ज़िले में जाकर एक दिन अधिकारियों के साथ में और जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठक लेना, दूसरे दिन जाकर फील्ड विजिट करना और तीसरे दिन संस्थाओं में जाना, 3 दिन उन जिलों में रह करके योजनाओं की समीक्षा करके राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ हमारे समाज तक बेहतर ढंग से पहुँचे, ठीक ढंग से पहुँचे, लोग स्वयं सशक्त हों, समाज को सशक्त बनाएं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का जो सपना है, आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है, उस सपने को साकार करने में हमारे सभी देशवासियों का योगदान भी जुड़े। न्यूज़ रिपोर्ट KarbiAnglongLIVE। इंगदेंग फरोई सिरा फोके भगवान बिरसा मुंडा अमाहांग के थेगानी के तलोन अलोंग जनजातीय गौरव दिवस लपेन EMRS कांगपू West Karbi Anglong Hamren District AHMP District Commissioner Asaihem Conference Hall along DC Saranga Pani Sarma ACS Pen ke Phame along Karbi Recho Long Sing Ronghang Assistant Commissioner BDO Bangpli Chinthong Rongkhang Amri Lapen Socheng Pen Chetongdun Anparta Sai Kamasai Phu Jasemet PHE PWD DO Soil Conservation District Inspector of Schools District Agriculture Officer DAO Pen Kechenglok Luthan Bang Akehoi Principal Atum Chitong Dunsi Somthoma Baha Jasemet Bhagwan Birsa Munda Ingdeng Pharoi Sira Phokep Amahang ke Thegani ke Talona Long Janjatiya Gaurav Divas Lapen Ministry of Tribal Affairs Pen Eklavya Model Residential School Kikim Ponjia Phan West Karbi Anglong Abaha Dongka Block Angkangalong Kikim Ponjia Phan India Prime Minister Narendra Modi Pen Pangdak Panlo Tangte West Karbi Anglong District Commissioner DC Saranga Pani Sarma Pen Phirangkyang no kipang dakalam the Arjuik Sinan. Alban's government of India has taken more than 6,600 crore projects
in different districts, tribal districts mostly. And we are having the proud privilege that West Karbi Anglong is one such district where we are going to have ERMS, that is Eclectic Residential Model School. We are going to have only such 10 model schools all over India is being allocated, where West Karbi Anglong is fortunate enough to be there, included as a particular beneficiary of this scheme. So it's a very big and good news for West Karbi Anglong natives at the same. Hamren pen Daniel hi KarbiAnglongLIVE. Jengkha hawarara phan isi birta ki melake lapuson henlo. Nangli tumjong si dangplega ri ke namji ninghang pulotangte kahelo damnang nilo. Joy ke pen nangli tum avarsai long ponpo. Adim lake Nijang KarbiAnglong Jengkha Town Committee ke parlo Jengkha hithialong Niso Auto Agency hin pen Maruti Suzuki showroom asai hem kimi ingpu pontanglo. Labangso Niso Auto Agency hin pen Maruti Suzuki showroom kimi kangpu ponalong abanagari pusitame kelar pona varsai do. Lapenangli tum finance pen pusitame joy ke pen long ponji. Nangli tum jongsi finance pen ke en ponalong akisung dokok pelote nangli tum joy ke pen Pichok piponpo puta showroom hempu Prodip Dera ahin pen pachini pong. Lapu Jengkha Municipal Board Vice Chairman Joyram Timong ahin pen ke pachini pon ke aprang ke tibok het showroom kaviajok gari motor chunamji pusitame asap katurado. Lapendak Jengkha Town Committee arar tum aphan lapuson mesena varsai pipon thekapot showroom hempu Prodip Dera aphan kachuru pajir pong. Bangsoja Megalong Chupha Ponaluhi Sarpo Aman Pen Chitongdun Jengkha Town Committee Vice Chairman Joyram Timong, KSA Hamran Regional Committee Kong Chunbang Anthony Tisok, KSA Jengkha Head Branch Mepu Humson Teron, AAPTA Mepu Mohan Singkro, Palok James Dera Pen, Danglo Ward Commissioner Lapen Social Worker Tum Chitongdun Si Mesen Pen Pachunpo. Hawar materi Jengkha area Lapen KarbiAnglong Hawar long ana pansitami Johnson nang itum Maruti agari nang itum aning kamat hapen kinamji do lote adak joy ke pen long ponpo kahilo dam de pin pen adak nang itum aban pen akimi kelarji exchange pustami longpo apen loan facility la kadok kawe la pen offer la kadok kawe sitami Guwahati long an sitami dam de pen Guwahati long kon ma kipi la bang so dor thing men sidak nelitum pen kipi ponje phansi chisik ponlo apen la Guwahati dor sidak pang ke longpo asin nang itu makailu dam depin pen ladak pen long pon po pusi keduan stemi pacini lo lasi pini abang so kangpu pon along nasi tong tum doan aphan lapen abang so media kelang dun tum doan pan stami hiljumi chuhang pen lapen nang tum kadok we pan stami akelo pipon lo bini dak Jengkha Town along Maruti Suzuki Niso Auto Agency pen ini kangku pon ceng pon lo bangso ke ceng along ke ceng si kero pa jiri ke ilitum bangso a showroom ahem phulo ake hai Prodip Dera halangli la so habar phan Maruti isia showroom na impulo je ladak ara tumhan isi mesen abar sai palongji bala ka sik kamat hapon pot alang pan nili ke ceng si alang pan si kachuru pajir po lapen la so area Jengkha hawar long itu ma hawar thepi lapen gari ke nam itum prang ke itu maka helu sidam nang sita non ma ke itum tebokhe da Jengkha Town along masi gari sidame ke nam aphan itum joy ke pen da ka masi long lopu lapen aka helu ke dam khoros ke non ke joklot agari chongwai kopi agari ma alang Kironi pen Mohanteron KarbiAnglongLIVE. West KarbiAnglong Jengkha Irrigation IBSI Hemalong West KarbiAnglong District Congress Committee hin pen Jengkha Town Committee la pen Ward Committee angpong Joint Executive Amei ing Nipon. West KarbiAnglong District Congress Committee hin pen Negotiation Committee tumphan kachetongdam. Bangso Melong Mejipain Pupon WK DCCI Secretary in Charge Organizer Sutro Singh Teron Lapen Kachitong Dun Aluhia Tumamen ke Lapuson Henlo. Dunmai Pu WK DCC Longwell Hanse Dunmai Pu Jatiram Pator General Secretary Himari Kro
General Secretary Hon Singing Hi, Youth Congress Amepu Augustining Hi Lapen, Muhila Congress Amepi Kareng Pangchupiatum Chitongdun. Bangso pialang itum aphan pirang kiatum karjuponahut nang kipachini donke napuson hendo. Ilitum dak pini jengkha town committee lapen ke negotiation committee ilitum dak meeting dolo athe bangga district committee pen situl program banglo amar dak ilitum pini more than 200 workers ilitum dak chetong pen ilitum bidi sore chepachoy lo pen ke dak jengkha town along 10 ta ward pen ilitum ke 10 ta ward amale pupesa ilitum la jengkha town bangke ilitum congress atum si capture po bangge pini meeting ban ilitum ke disas lo nasi lason si penap bangke dongkam mukam si dopo ma dongkam mukam same penap meeting do pen itum chingwai po lalo penke congress atum bangke jada pine pusame allegation mate corruption laso apu thake nitum bangke kaita protest ji athe ami 11 তারিখৰ পৰা 16 তাৰিখলৈকে আমাৰ ওয়েস্ট কাৰ্বি আংলং জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি সিং তেৰণৰ নেতৃত্বত আমি 5টা টাউন কমিটি এটা প্ৰগ্ৰাম কৰিছো এটো আমাৰ লাষ্ট নহয় কালি লাষ্ট হ'ব এটো কালি লাষ্ট হ'ব একাৰণে আজি ৰাইজৰ লগত আমি 10টা ওয়াৰ্ড আছে টাউন কমিটি আছে আৰু আপোনাৰ নেগোচিয়েশন কমিটি আছে Kheroni pen Mohanteron KarbiAnglongLIVE. Phaikuni ni phai krepo nijang KarbiAnglongla khaisi Duaramla constituency ki parlo Bhoksong Hornbill Pathuak Lamalong KLA tumpen ingdeng ki thom Karbilamedame nijang longriame atumpen ningkan segame pi ninia pharman ki paman pon Sonsi ili Karbia tum sitami lamet lamchong ki pangchu je phanpura lamerame tumpen patir piponlo Pini pen bangso ki cheng siaran yalong aluhiman pengpen local MSc Prabhat Chandra Taro EM Karbiang Thomas Council Duaramla Mozadar Krishna Teron Khorsing Be Duaramla BJP Mandal Committee President Penchenglok ki thik dingatum chitong duninti Sonsi pini la bangso mailong lamet ame nijang longria me mai phu sarim be pen mai chari ponsi mesen pen pachun pondo ba ingdeng thom pu an pu longria mai pu sami hoitu aprang ka widet non kicheng lang po jo ne sing ingdeng thom wetlang la ingdeng thom longria mai mate karbi lamet nijang karbi lamet longria mai dak niltum hoksong hornbill sports association along niltum tirikam hoi panel tum kibi ponlong niltum ta nengarong lo karbi lamet mai nijang longria mai ke thoma batai ningkala se gamai pi non do pon bomlo ala ba so mai pielong nang jong do ngaro rin be sane ta ku nai tong dun lo an kini dape la ba kini dape la armu kedeng aja dai pen tek lok ke armu so ke bang ku kedeng aja dai pen tek lok ke da kong ja kan ku doni kan ku Chinthong pen himari rong phar KarbiAnglongLIVE. KarbiAnglong pen Surendra Singnar National Smashing Talent Award surihini rain korapli anong e chepalong tunsi KarbiAnglong aphan nongme kiwanpi. Surendra Singnar pen kitokpon a novel Tranquil Thirst The Joy of Fall, The Seats in the Hills po novel aluthui US Art Gallery pen nangchari pen kimisen theklong si Nalbari College Auditorium Hall along Phaikuni ni phai crepe hoani kapi dua mai along alang ni phan National Smashing Talent Award surihini rain korapli anong e gipajer pondo Labang solong Nalbari District Commissioner Varnali Deka English Anthology sutum chitongdun Bukajan penanan terang KarbiAnglongLIVE. Pinia daba birta kila ponsi kang ton poniklong kardong.